kang cheng teron arong along APHL sia song pen kang dang bom amay kang nipon. Puluni constituency along ASDC ametang asay hem kang pupon. Kardom inglong kriya birta penili sami nirtina tiron pi non birta thi pi pen arju ponitha. Borjana hawar alo hidipi pen kahelo kilometer ke thom apar okehai kangcheng teron arong along APHL sia candidate Sangpi Martina Kathar piapan kang thom karnila pen non ke wanji misi kilik along kacepahai ponji apan kang dang amei sita ini ponlo. Labang so ame along nang pachini don lake Borjana hawar pen misi kilik along so arlo pen kecheng si kacepati don cheng abang philuputa nang pachini don. Lapen labang so ame along sita 6 kidul englong aso kacerai kompon ji alam sita thanpaklar ponlo. Adun thu kaning je pon lake non misi kilik along jongsi hai ponlo pulote Borjana hawar along kedo Karbi solang do arat kisung ne lake kaceling atuwar lapen kijun alangta mesen pen pipon poputa nang pachini don. Lapen non bang so misi kilik along jongsi APHL sia song atum council cari pon long lote kecheng sia kam lake kichi aso aphan voter list pen ke sai mate kang than pon akam si pangcheng pon poputa nang pachini don. Hidipi pen harsing teron inglong kiri abirta. Apar kadang bagi nilihan kini nangkal job kini amai kesipu nilihan lo Martina Kathar pi nilihan lo non 21 Borjan constituency pen Borjan constituency pen Kacipati dinji APHL sia party pen Kacipati dinji abang pilo lapen nilis tamed dak kibang abang kialang litum kini nangkal jo amai pulo lapen campaign aji apa nilis tamed kibang lo non kibang jia MSC elections tami ili kacipa high ponjia pasi district lo athema dak Borjana long tami non kini ari ans tami aru so candidate pa bangke inna lasi non bangke nilitum Borjana rat atum sitame history ke create ponjia pasi nilitum ans tami district ponlo APHLC atum tami district ponlo lapen rat atum ans tami district ponlo lasi non kibang jia MSC bangke nilike high ponji high vegji usi niling he ponlo tangke nang litum labang so MSC kilik long ke apang ke torsi nang litum ke simbol asutame tini ka arila so simbol chilong dun de atas ke ko pipon labang so simbol chilong dun de at he ko bangke pili isia party GSP ko party atum la tumabangsi kini non nang endundet kubon ho lake ladak le nomination ke file det penle kini naki endun kini naki chidun jok kali labang so akini aktor sa simbol labang ke ha Guwahati pen si alang litum lo nang pali labang ke nili ke mat hada mate nga bangke labang ke BJP RSS atum akini akam mapo labang ke athema alang litum chini je non Borjana long APHL system intang piklop alang tum chini labang so kaphere join si alang tum bidikang limpen laso nang claim athema non BJP akini candidates tami alang list tami dak a constituency pen kalipo alang litum inita chichini pamika lasi rat atum aning samsidet ji lasi kiparem dun det chephan APHL sia vote kipa minus dun ji khan ke kaprek abidi ki avelo lasi labang sa symbol anong kachit hang rak klong a symbol si nang chidun joksi rat atum apans tabe kipa mang ji apasi laso nang claim lo athema binang an arat Borjana rat atum ke APHLC polite tor sa party pisi tua tunta dudu son si chini atum si bisi ke ong lasi labang so joinis tame pinang anarat atum tame ke mang gupen kachini ne pen tame halat tor sa long ke jok de ji apang tame angrin he jang la so joinis si alang litum nang lempon lo pisi ni litum tame chini pon lo Pini Puluni constituency ke parlo Pulunia hitia dunghet ASDC sai hem along Puluni pen karjabdun Monindra be pen mei ke phapon laswa mei along Tenison be pen mei chari ponsi mei bangcheng ponlo laswa along ongdung aradatum chitong dun si mei along ASDC ke mang alam pachini pon athe Puluni arat non puanta kaching thur thek pon long lelang jong si SDC pen kache toy dun
Hailote Kisung pen pajok pon jiputa pachini pon Fuluni pen Biren Kuala report Inglong Kiria Berta Ini ke Fransi ke Kenya dan ke kacing tu ramon. Dan mereka bahkan ini ke Songgun pun lapar. Nah kalau dia perang kami, ada perang kacing tu. Rong lu ada apa nak masukkan tu dia perang milihin pen. Ada kaunsil lo milihin pen cedan itu. Kalau hari ini perang siap ke mana bangke. Masuk pen dan parta. Kaplek dolar kacing tu ramon. Rong lu pelote dak dopik perang si keceng ke tuba kalbar la pen dolong kabe kecedang kecebang yang sebesar la pi ponote karena mi pen ceng lok juna la pen ke Charlie lu ke Charlie school college ah dan dak kuluni am ostilong la college habe ni college si ke banji ni ni ngakong pen ni kacesik tang do dak college si banji la pen etum coaching center EPSC tahu, UPSC tahu, free coaching center, keran dia tahu, mili ni nak tahu, non tu tu dia mesti tahu, kepecah ni lo dia tahu, mili ni tahu, ni dah lahir lo ni tahu. Entena Rong kelut, pon bom pen kerja teklong ke lahir lo ahok lo, nak le tu nak kar kita corupik lo, ni dia jo baru baji, dua bajian asal so kelut, ada pencon pop lo so tekam long ke, adon tin, arong asar lo. Mukher tumlong ni ke ini dah mateng ke lo ni pana ke tan lo tengke kalang lo ni tum ke mesan ang techi long lo ni pan sar mu chop apen ache songar jap thi pamoni duk lak se tambe khe pan ra to pan jap thi kwa men pe ni pan la bang so vot ke ong tu ma vot pen ta ka ta yi se ra ko ni pan lam chak ma chi pi lo sedang ni pana vot pen haji ini angling pan pan ke haji dan mate kada ke puthi bole seta haru pho abaten hai oni si ni pa aje sa আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হিচাপে 12 নং ফুলনি পৰিষদীয় সমষ্টিত কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে বুলি ভাবে আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে কোন থাকিব ফুলনি সমষ্টিত সাতজনৰ ভিতৰত মোৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব কাংবৰা কিলি তেখেত কি বিজেপিৰ হয় তেখেত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মানে আপুনি বিজেপিৰ লগত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি মানে হয় Denangli Fuluniara fan pini ki position nangli message di bawah Fuluniara fan pini pachini ji made ki position nangli doma ahok no Fuluniara tomphan ke well Fulunia mostiara tomphan ke ni ko kudam di ka chuni kidami ke la halo je nona boy osombar arjan pen itu ASDC la bakso tarik merkabani metang ador ke so bhut ba bang so ador ke so mulo la bang so abang ke osomar arjana lo choklim pen vote na tipo bosi nili chuni wilo no tena bang potom banta moi heva jonaisu hokolo protinidhi hokolo jitu nagorik odhikar থকা ফুলনি বিভিন্ন ভাষা ভাষী বিভিন্ন ধৰ্ম অৱলম্বীসকলক মই তেখেতসকলৰ ভৰি চৰণক ইয়াৰ দ্বাৰাই মই ভৰি চুই নিজ পুত্ৰ নিজ ল'ৰা হিচাপে গণ্য কৰি ল'ৰা ছোৱালী ছবিত ভোট দি মোক জয়যুক্ত কৰিব বুলি আৰু এই ফুলনি ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ সুযোগ সুবিধা দিব বুলি মই বিনম্ৰভাৱে তেখেতসকলক মোৰ ফালৰ পৰা মোৰ হিৰণত মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু মই চৰণত চুই মই সেৱা জনাই আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ থ্যাংক ইউ স্যার কাৰ্বি আংলং ইলেকশ্যন 8 জুন তাৰিখে এখন নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে ইতিমধ্যে আমি দলৰ ফালৰ পৰা SCC দলৰ তথা অট'নমাছ ডিমাণ্ড কমিটিৰ ফালৰ পৰা ৰেজিষ্টাৰ্ড পলিটিকেল পাৰ্টিৰ ফালৰ পৰা আমি প্ৰাৰ্থী দিছোঁ 18টা সমষ্টিত আমি প্ৰাৰ্থী দিছোঁ বাকী 8টা সমষ্টিত আমি লাইক মাইণ্ডেড প্ৰাৰ্থীৰ লগত আমি সেই সমষ্টিত আমি নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমি দেখা পাইছোঁ আজিৰ দিনত আমি ৰাইজে আগবাঢ়ি আহিছে যে প্ৰতি সমষ্টিত তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোক পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে উন্নতিৰ কাৰণে অটলবাসে দাবী এটা ছাকচেছ কৰিবৰ কাৰণে SCC দলৰ প্ৰাৰ্থীক দিয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাইজে সাজু হৈছে সেইটো আমি দেখা পাইছোঁ
এইকাৰণে আশা ৰাখিছোঁ যে সকলো দলে বলে আহি অহা 8 তাৰিখে যোন 8 তাৰিখে ল'ৰা ছোৱালী ছবিত ভোট দি বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰা বুলি প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীক বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ যিহেতুকে প্ৰতি সমষ্টিত আমি দেখা পাইছোঁ যিটো নেশ্যনেল পাৰ্টিবিলাকে তেওঁলোকে আঞ্চলিক দল বুলিয়ে কওক আজি কংগ্ৰেছৰ বিজেপি বুলিয়ে কওক বা আঞ্চলিক দল কিছুমান আছে তেওঁলোকে কিন্তু অফিচিয়েল কেণ্ডিডেট বাহিৰে তেওঁলোকে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰক্ষেপ কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে অফিচিয়েল প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে দাবী কৰিছিলে কিন্তু পোৱা নাই কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰতি সমষ্টিত 2-3জন প্ৰাৰ্থী হৈ গৈছে এইকাৰণে আমি এছচি দলৰ প্ৰাৰ্থীক কিন্তু এইবাৰ ৰাইজে সঠিক ভোট দি তেওঁলোকে জয়যুক্ত কৰাব বুলি আমি আশাবাদী itu kidulno pen kelong nate bangke itu like minded kapre pajir party itu besi tu pajir ko kon laping la song mong peke nil tu council lo mangke isi magic number adame itu de long high policy itu council cari unji pusin itu ni khedam lang